الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذات يكدوك أرجون من رملو مس الناتيب رملو مهان استقبال كرمتك تيارو مندي أي مهم مسار كواتيب أرجون من مساروك انتظاروك استبيم نمس أرجون منا بدلكو رملو مهوجة دوستا ويتو مونغوس مهار ميواني أنكاوس أرجون منا الوداع كيوم تيارو وفا هذه الدنيا دوستا كي مفادا دوستا كي neegi tibba warang awas furusatega terega algo menna baddal ko algo menna wakiyamon de adi megotam wakiyegen da komme duwaha ki ei algo menge umurum wes uniwegen da duwa hekkam algo men ebeje hadanu ko bahattan ramlo mas shabwal mas ehne masta ehne duwasta ehne musunta algo menna baddal ko wakiyegen da hindu algo menge umurum wes duwastaken algo menna wakiyegen danikan algo men wes algo menge ajala kari wanikan algo men mifada hadisatakum libigannan jehe muhimmu filawale adi kun denne hen algo men miwani ramlo maha alwada kiyuma tayar wefa fahe mi ramlo maha ge duwasta allah rasulwa gotuga algo men heda kurayfa wa kamuga waninama algo men allah subhanahu wa ta'ala hamda shukuru kuran jehe fada ma matiwari kame adi duwasta algo men ruhe fada gotegga nota allah ta'ala hadratuga darumaya thawab livani he gotegga heda kurayfa wa kamuga waninama ham algo men amila nafsuge kusunnu ehen kame ekamuga ekamennu ekamuga algo men amila nafsa menuwe ekamuga malamate raddunuwan ifadam wa fa ekamuga waninama algo men demesoti lasnoko allah subhanahu wa ta'ala tawbabe demes umuruga baaki duwastan allah rasulwa fada he gotegga heda kurweto gadala masake kurum ade mu'minunge notu muslimunge sifenun ramlo mahoge fahudu hauge iru osuma eko algun men koromonga he amolta eko du kollon notu algun men faafata kon ek herwegen tibun du kolla anekka bes kurin ulamondia gotan ulen fettun eki muslimunge gotennun ramlo mas nimunu kamaga wies algun men alukon koromondi ramlo mahoge veri rabba kamaga wani nama rabbo ramlo mas nima fahoge wes hama wadigenwe enkamun algun men ilaha uredun eki algun men ramlo mas niumun kuranji he kamennu adi ramlo mas niumun algun men koromonga heo kantata matin algun men ghafilwe heo kantata kurman algun men kannebun eves algun men kuran oi kamennu ehne kamako muslim miha abadus balane abaduwes eneya heo kam kurma oi fahi fursatiki kobato bala fursatike beenon vi emmerangalaka beenan hifeto gadala mase kurum egoton miduwasta veto mondiu veto gos no taramlo masalago menna wakiweje kamaga wanina mes mu'min alege kamaga wanina ma emme muhimmo ekamaga wanjene eduwastawga kuri he kantata ki allah subhanahu wa ta'ala hadrata maqbul he amrte kamaga levon edi dua kurum algon men itamma borako masike kuri kamaga wes alokama ki he amalaki allah qabul kurevi he amalakan algo men yaginenno allah egeteren qabul kurevi amale menuwe algo menge he kamaga fatan itro yaginenno dan ehen kamon amalta ki allah subhanahu wa ta'ala qabul kurva fada he amalte kamaga leba amalta allah subhanahu wa ta'ala qabul kurevun edi dua kurun algo men miramlo mas nimun kamaga wes kurang jehe kamen kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam lobeti amikamulun aisha radhiyallahu anha kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariho gedduho ko dannawani kit qur'an ayata vidalwani ashtuge faanu wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila wa annahum ila rabbihim raji'un mi aya ashtuge faanu kiyawa vidalwi ade me atuga maanayaka me annani adi eurenge virras kalang hadrata hama kashorun rujua kurevene kan danetibe emiyun hitta birwetibegen wa hal
emihun heda kuraache ves heda kura baike Allahuga hazrata rujua kurabene kan handumako adi biruweti kama ekuga heda kuraache ves heda kura baike emihun hita biruweri kan ihsas wa fada gotegga ekan tata kura baike Aisha radhiyallahu anha me sual korabane kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariyuga mi ayatuga mewa mihun naki ei emihun naki ei raboy wakkan kon ulnu bayge waha ke heye raboy wakkan kon ulumuga sabun emihun amalta gabulunu korba faanative ekama emihun biruganna waha ke heye ehendu kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam dannawani e Abu Bakr ge dari kambalunne eggotaka bes e waha ke nune efada bayge waha ke nune ehne kamako emihun naki ei emihun naki rodahifa namadoko sodaka di onu bayke emihun ge amal tang Allah subhanahu wa ta'ala qabulun korba faane kamattaka birun emihun ge hibbiru ganna waha ke mi ayatu angawa famane e malgun menne ki Allah wa ummid kurma ekoga Allahu e amal ta qabulun korba faane kama bes algun men samal kan denje he bay em efada bayge waha ke mi ayatuga mi angawane em algon men ramlo mohoga duwasta algon men na heo kamuga heda koromon e algon men hisabun afolala fa ekama med ma bodu samalaka nudi e dan timanna mihar koffa heo kan te buna hisabun nimma len ekama nune e amal tan Allah qabulun korba faana kama biru etive e qabul korba faana emmeha goitta algon men hoda e gotam mase kurun e bajhe e goton e amal ta qabul kurang weddi dua kurun e algon men kuran jehe muhimmo ekame ade kirtu qur'an Allah wahi korba fawe yawma tajidu kullu nafsin ma amilatu min khairin muhdara ade qiyamet du ei komme bayakos komme mihekos emiheko kula amalta dekene duhe ade algun men amalta ki ei hiyo amalta kamaga wani nama algun men e he amalta warak ufalaako eduhun kiyane dekene ade hemmona dakkam mes dakkan names e amalta ki ei eha hinghama jehe fada he amalta kam unwa kam goni nama eki den eduhokun algun men hitama kurmakun e hitama kun ebes kahala heve labe liben hitam kurmen num قلت حديث قاسفة يا عبادي إنما هي أعمالكم محصيها لكم تمن الله قالونه أي قيامة دهون تبام هنا دكي عملتك أي تبام هنا كفوا عملتك تمن الله تبام هنا تكا إركا كربافا أي عملت دهون دكوانية ثم وفيها كم إياها e amaltake timan Allah tiyabamuna qiyamadduhum dakkawani faman wajada khairan falyahmadillah fahe amaltaki ei he amaltake magawani nama fahe Allah subhanahu wa ta'ala hamdu kurashe waman wajada ghaira zalika eno gotakan amalta wani ko fenijukam gawani nama fala yalumanna illa nafsa fahe mihege amila nafsa menwe malama raddu nukura hushkame ade ramlawma ki algomennan Allah subhanahu wa ta'ala minbar qaddevi hiya kamuge musun tawtere mativeri ma musumen ade musumaga faada hodi mihun faada hodafi ade emas bekar kolli beko evani emahoge hiya kamun mahrum wefa fahe emahoga algomen hin hede hiya kote kamal takrifa wa kam goni nama anekaves hama ekamoga hamda shukuru haggu faratiki Allah subhanahu wa ta'ala algon men nang eduwasta he gotuko hede korefawa kam goni nama ei Allah go tawfiqan dene Allah wan hamdu kuranje Allah shukuru kuranje Allah wa kiyaman gatum algon men eduwasta hede kuranje ade eduwasta ki algon men nang Allah ruswa fada gotuko hede korefawa eduwasta ka wuma ki ei algon men Allah ruswa maga dan oi bahana kam algon men dekigene nuwane Allah heyo kama medwere korwa fikam goni nama ei aneka salgon men itoro heyo kan kurma ekalange shukuru eruma ekalange hamda sana kiyuma oi fursate kama galgon men deken ebuje kirt qur'an Allah wahi korwa fawe innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ebami hunaki timam menge rabbaki timam menge faratiki Allah ebune thumma istaqamu ekamaga matiga sabitu tibe mi hunne em algon mennaki Allah nu faraten nuwakama
hikiumayakuga algun men ek bas matiga ekamuge matiga e hagege matiga algun men sabitu wan ebje evve sindu kolaka algun men e kamon ekaheri wegen diyon eki algun men nan hudda wegen wa kamennum baye mujtamatoga bayen aadaka tawga eki kifafata aragatun eki kifafata kurun e emihunge waki dosta hega hudda kamekamuga wes algun menge deenuga faafatakan aragatun huddawa waguten huddawa duwastake nade algun menge deenuga allah rasawa gotuga heyogotuga algun men ufafaal kurma maja kurma munfihifiluba me huriha kantake allah subhanahu wa ta'ala wani lawaf mikantatan hasil kuraka algun men Allah subhanahu wa ta'ala kandalwa fawa imun beera nikunna kannuje ekalange faafa ekalange urudumuge evves waguten algon men hayatuga anna kannuje genna kannuje algon menna mi deenuge tereng e huriha kame Allah subhanahu wa ta'ala wani himmo adevwa e meyatugas me angawani e buni bunumuge matiga sabituwe tibumuge wahaka ade sabitumuge natija gotun meyatuge me angawani tatanazzalu alaihimul malaika emihunge furan hippeve hinduga Allah subhanahu wa ta'ala ga malaike bekalum faaba wada gannawane Allah takhafu e malaike bekalum dannawane te tiba mihun birunu gannashe wala tahzanu adi hitam esnu kurashe tiba mihun vetu dostawga amal kula gotamedu ekamadetere hitam esnu kurashe adi kuriyen ottana meduga biru es nugannashe wa abshiru bil janna ay tiba mihun suwargege ufaveri kamoge habaru timam bekalum devame allati kuntum tu'adun ay tibami hona waudu kurevunu suwarge e malgun men algun menge huriha duha kiyevese allah kiyaman gotumuga heda kura duwasta ekamuga algun men hadan ebaje ade hengatika allah hay kurabani qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ade algun men namaz fesumuga terega wajjahtu gaves kiya du'a vesmi kalefana vidala washe qul kalefana vidala washe inna salati timan kalege fanu namada wa mahya wa nusuki adi timan kalefanu kurba gurbantaka eki eki taketi allah taka katla katluma wa mahyaya wa mamati timan kalefanu dirihunne adu adi maru hippewmaki timan kalefanu dirhurma marumaki lillahi rabbil alamin ay Allah subhanahu wa ta'ala ya wa kantatake e malgun menge hayatu ko huriya kama kiyes e Allah subhanahu wa ta'ala wa kantate kam galgun men hadanga beje algun menge dirhurma algun men kora masekkata algun men niduma algun men kuliwaru kuluma algun menge eheni huriya amalta kiyes e Allah subhanahu wa ta'ala korwe amalte kam ga hadanga beje algun menge darinna ko ga heda kora wagote kiyes e Allah watta algun men heda kora wagote algun men gambinna firinna ko heda kora wagote kiyes e Allah wattaka korwe heda korwe wagote eki Allah ga uridum terega algun men heda kora wagote kamuga wa kannuje algun menge mule hayatu ge huriha wagote kiyes Allah rasawa gotuga heda korwe wagote kamuga algun men hadanga beje mi ayatu ga kit man nabiyya sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala irshad wa fada Hasan al-Basri rahimahullah vidala fawani mu'min alage masekke not alkon nime hisabaki en alkon kon nime hisabaki e wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin mi ayatuga angawafa mewa fadanan wa'budu rabbaka kalefanu Allah kalefanu rabba alkon korewum gade me honnawashe hatta ya'tiyaka al-yaqin maru atwajjaw maddande em alkon men muslimun mu'minun Allah kura alkon nime hisabaki e alkon menna maru badalwun e kurin alkon men Allah alkon kurun Allah alwetubun Allah akyaman teribun eki alkon menna niumen ngochen non alkon beje hadan ko batang ramlo mas nimunu kamuga wies ade ramlo mas alkon menna alwada ki kamuga wies Allah subhanahu wa ta'ala dua kurma Allah subhanahu wa ta'ala hadratan namaz kurma mi kantatake medukendigene nude Allah subhanahu wa ta'ala dua kurun eki ramlo masnimun algon men medu kandalan jehe kamenno Allah qura alkantate ves algon men medu kandalaka nuje ade mu'minunna muslimunna Allah subhanahu wa ta'ala ekeke musunta lawafa mebani
alkon kurumuga ituru hivvaraka ituru foriyaka ekuga heyokantatan ituru kurumuga ituru fahi furusate devumuga gotun names kurin midannaw megen devihen Allahu alkon kurun eiki alkon men medu kandalan jehe kamekamuge nuwe ade ramlo mahoge re gandu alkon men koromunda tarawiha damnamada vitur ramlo mas niyumakun Allah subhanahu wa ta'ala algon men damwaruge namaz kurum evesadi medu kendigenda kantatakennum Allah subhanahu wa ta'ala hama kommereya koes kommeduwa koes wodigembe adi kommereya koes erege timba ko fadeba hedo mon eme tiri uda tajalle wodigannawa alunge duwatan aswa wodigin alunge muhtata fuddewamuga Allah subhanahu wa ta'ala demme wodigembe ehenkamon Allah subhanahu wa ta'ala algon men kora reeganuge namata besalgon men ramlo masniyumakun adi huttada kanuje kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam basfale ganani afdalus salati ba'da al faridati salatul layli fardu namat tafiyawa fardu fas namat fiyawa emme man emme heo namadiki reeganuga kura namade reeganuga dambaru wagutuga kura namade enkamon e fursat algon men gelligen nude ramlo mas nimunukam gawies hama me furusat algon menna me wani fahefa Allah subhanahu wa ta'ala hama algon menge duatan asa wadigatumga wadigembe hama yako ramlo mas nimun algon menna rodi hifumga furusatu wes bandu wegen nude algon menna erodi hifumga furusatan Allah subhanahu wa ta'ala me wani lavafa adaram lo masniyuma guligen rima vidigen ashafal moga hadu hoga rodi fomes ei matiweri ma sunate kamuga lavwa famiwani ade shafal moga hadu he galgol men roda hifa kamuga waninama ei moli aharuga rodi hifum kamuga kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam vidalwani ei gitura ashura duwas arafa duwas komme haftaage homa braswati komme handuma hakon medufoi roda mi algon menna ramlo masnimunu kamuga vis rodaya algon menna oygulun kandanula algon menna rodi faman Allah subhanahu wa ta'ala fay ko debba fawa rodi famuga vis matiwere ma furso take kirt qur'anu Allah wahi korba fawe ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasula wa la tubtilu a'malakum e imam jimistakuna tebaamen Allah wakkiyaman washe adi rasulullah yakkiyaman washe adi tebaami hunge amalta batil konnulashe e malgon men kora amalta batil nukuruman Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatu galgon men nan irshad deba mani en ayatu Allah wahi korwani wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha uy gula rodi ala har kurma fahoga eti alu niulala e kosha hala kolli kambuleke fadan tiyabami honnu washe ade mitaga meanani jahili zamanuga makkaga unu anghenegge wahake misal bahege gotuga arabinge terega beenun korwe bahe me anghe mi hakanta koragotaki komme duho ko hendunuwes enege masikataka wane ui gula rodi ala rodi ambura haruko mi kantata kurum names komme duwahako habir wagutu anaka wase hurihachan niulala e huriha kame bekar kame gotuga hadani anaka ne duwase masike kurani emi arabinge terege misal bahege gotuga beenun korwe bahevesme ekam le kanta kuragota kanta nukurma wahake kurakama ke bekar kame gotuga e kanta de vegen dafoda gotuga kanta nukurma emi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala algol mennan irshad devahe mani ekam lege ekanta kura fadan algol men kanta nukurma wahake algol men he amal take kofa e amal tan e bekar vegen dafoda kame gotuga algol men amal ta sabon e amal ta vegen nudafoda gotuga algol men amal ta betuma kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam basfulaga asfawe atadruna manil muflis tiba bekadunna ingilaba toye bangurutu wefawa haluga jifawa mihaki kobakan asabe kan dannawani al muflis fina malla dirham lahu wala mata fahitima mengetere bangurutu fawa mihaki ei emihe gatuga dirhame adi mudale nuwa mihaye ademi hama rangalo jawabe
gos jawaben nun emihe gatuka faasaya mudalen ekkamuga waninam ei den halugu jifawa bangrut fa mihe kamuga beligen dan ei timam bekon dekilava gotiki namash kitman nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis korbi al muflis fi ummati inal muflisa min ummati hama kashurun timan kalefan ummatuga bangrut fa mihe ki yati yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin ei qiyamat duhun Allah taala hadratan anna hinduga namada rodaya zakata mifada gina guna he amal takagen anna miheke way ati qad shatama haza ena anna hindu ena wani mewani miheka dimalan hutur bahon echi kiafe wa qazafa haza mewani miheka qazfu koffe wa akala mal haza adi mewani mihege muda nuhaggon kafe wa safaka dama haza adi mewani mihege le horwalafe wa daraba haza adi mewani mihege aga jahafe فيعطى هذا من حسناته فإبن ميه كان الله سبحانه وتعالى نجه هو كنت دفع وهذا من حسناتي أنا كميميه بس نجه هو كنت الله سبحانه وتعالى دفع فإن فنيت حسناتهم قبل أن يقضى ما عليه فهي أذاكر جه حقتا أذاكر مكورين نجه هو كنت حسوجة كم جوانينما أخذ من خطاياهم أميهم جه فافتان الله سبحانه وتعالى نعوا نجه بلوغا فافتان علوه فتورحت عليه ثم تورح في النار ايغا سبب الله سبحانه وتعالى اميها نركين الا لبت ade me hadis ga dunia matiga waragina heyo kanta kon onu mi hega wahaka mi annani namada rodea zakata e heyo kanta ka ekuga ehni hen faafata ke kofawa wahaka mi hadis ga mi annani ade mulim wes mis mi honge haggan aragan fawa wahaka ta mi annani mi hunadi malan huturu bahon echi kiyun ei bayge haggakan araga tunga terega himene kanta teken gazf kurun mi hege boluga zinega tuhuma telawun eves mi hege haggakan araga tum ada gazf kuruma ki ei mi hege boluga zinega tuhuma telawun e tuhuma alwafa ekan sabit ko nodeviji kamuga waninama e wahaka boni mi hege gaga haddu jihige midane ade addi hetifar hadde gotuga jihige midani adi shariyatuga majlis ge enage heki bas gabulu nokoroe mi hekamuga kandelege midani hitangariha ecche dulon kiya hitangariha mi hege boluga mifada tuhumatan elun ei mi hege notu bayege haggan araga tunga terege himenige midani ade faharega mi heku bunun ekashigembe timanna ewa hakuni timanne enge neki hama mi heka kan sine kore mi hekan ehmegenne timanna bune ega danna ngoti ingunu kamuga wes ekan sabit kon deve nekkamuga waninama ewahaka dakkafikamaga waninama deenuga mi adab emi hege maccan annane addi hetforun haddu jigen dane ade mi fardunge mujtamoge haggutake rakatere kurmattaka Allah subhanahu wa ta'ala kanalwa fawa hadde mi hadda kiwes mi fada komme hadda komme salgo menne fenigenda muhim haqiqataki e haddege sabon war ginebege haggutake rakatere korevigen dakam ade mafada gotakam mikam mana kure fanuwa kam gawaninama bay mi hunga dulun salama baana ham ekakos mujtamoga nohunanakan yagin ameyakuga mi hunga mudal an aragatuma haggo non gotuga mi hunga muda kem wes mi hadis ke terege baade ei faharega kota kon hukun ivvi kamuga wes ei ena haggo non eche kamuga waninama e mudal beenon kurum wegen dani ei haggo non mudale kan aragatumuga terega ameyakuga mi hunga le horwaluma mi honan aniyaver amalta kofabuma mi kantata wahakes mi hadis ke baade mi huriha kamakis mi mismi honge hagguta insanuga hagguta ekantoga ekulegen wa kantata insano hagguta ki ei algonumen enkan takamedo wara boda samalkan denje ena kantata ke ade hagguta ko terege baade Allahuga hagguta ka insanuga hagguta Allahuga hagguta ki ei algonumen tawba wejukam gawaninama faafusonge dana kam gawaninama Allah edi wadigen fialaka fusawa deva khame algon men hego tuka tawba wejukam gawanin fusawa deva adi algon men tawba no kam gawies Allah edi wadigen fialaka fusawa deva baataken Allah ga hagutake ames insan hagutake e haggoge veri farato maafunu koraha hidegga afu maafunu libe fada nurakkatere kamaka waatiwe ekanta kamedo algon men samal kan de ngebeje adi algon men rodi tibe rode hifa qur'an kiyawa sodoga ko regando alukan ko heyokam mistakuna heyo forwadi mi huriha kame qura hiruga
ekantaka akuga midenne fada hagguta kan algon men aragene fawa kam goni nama yagin koram vi algon men mihi firodeya mi kuri he kantatakon emi honna bayen algon men ala de man edane faharegga algon menge huriha heyokam huswa irugaves emi honga haggutan ada nukar venge adan ad medu algon men duniyage fada kam meduri jekam goni nama algon men dewan furusati libidana namas qiyamat dohon efada dewan furusati nulbi emiha narake wannan jihige midani ehenkam algon men me fada kantataka khasa samalukame denge bajihe mismi honga haggutaka rakatirwa mi hegge haggakan aragane fada bahekam gawani nama efada bahen nobunu mi hegge haggakan aragane fada amalekam gawani nama e amale nukurum ade mi fada goi taka algon men kantata kurumun e algon menge derekan algon menge findikan dehawa kamennu ehenekam ko e Allahu ge mauga mi hoka sabitu huri kama adi emi hegge huri hivaru gadakan nun ehen kamennu hagigatu ga sabitun edani mi honga hakkutakan ara nugane enege du rakkater kurun enege afa control kura kurun kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bas fale ganane al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi muslim mi heki emi hege dula atuganu baakamon ehmi honan amankan libigen ba mi he em algon menge dulun ehe mistakuna amankan ulbekam go waninama algon menge atum faaganu baakam ehe mihun amankan ulbekam go waninama algonaki muslim mi heke nudennevene duayaki algon menne ki heobasaha heobas qabul kon adi heobahan amal kora bekam go levo ade miram loh maghifa rodeya algon men miram loh mahoga milibiganna heokan tatta ei batilu anudana heu kantate kamga lava algon menge mi amalta ki Allah subhanahu wa ta'ala qabul kurawani amalte kamga levu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh